Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kawai ke samla ke bala pendap ya ke jing pulinos ke bala nok senyang ban ai ya ke jing syakri syaki pajba na ke benta ke pang ke syutam bat khamtam ha ke jing kun persya yu kenyang jing pang COVID-19. Kani ke nos ke don rupat saya kawai pat kesap bakerpang ke bala pau hadian bakalawan phayeng no namar bakahaban sa syua ha quarantine center Shipor. Kani ke ke samla iba laker bha susngi ke khon jong ke kong Dayana susngi bat uba don bor makri na ke snong so reu blai Kabahak bapok Bhoi rembong CNR di blok Hari Bhoi District. Kasamla iba laker bah susngi kedai kebala pendap ya kejing pulin nos bat kalatrai ha GNRC North Guwahati ha Assam. Hanrei ha kani keji kun persya yu kenyang jing pang COVID-19 kalah banwan phayeng no Shipor. Kasamla iba laker bah susngi kalawan phay na Guwahati ha kalai terek mentau nailar arjar arpo. Bat kalalitsa ha auxilium umpolio jing state quarantine center. Bat kalapoi ha kasnong haka khatsau terek mentau nailar arajar arpau hakaba lahab ban pensa quarantine yaka tang marwai bala penben da kador basnong sok riu blai badai hakum gane ka por pan bakita kisap bakarpang jogane ka samla kila pau perthai kane ka samla kalahab bansa khatsau sngi ha quarantine center bala pensenga yaka haka por mien do kupa jongka bat kabahab banyaro yakani ka samla kalong namar ba watla kahaban sa marwai Henry kamsyam la pensap ay yakapor hakaba kelas dang mansna yak jing snakti ki babon jaj naka benta ban penbernya yalade bat ban pulut por bat nakini Tiar kalala pat ban kamai da kabade yakini Tiar kabala Shnahi. Tak bisa komen man tip ini Shna ibala ke bahasa sini adien bagala hab an ino yata kam yata stis ko ti maka dinas generasi adien bagala wan utai bagala trik man masa sinopo man kumbak ko kabisi ade beta ka kasal trik lawan final senang tinang liang ke basnong jumpa jula ibu ke bahaswa di le quarantine ya karu ni school di lam tangdau daga nyawnya basnong
ibu nang yang ni kalau cakap ni bang ni kena banyak besar, benda bandu tik jadi ditak yang sekat, mana yang senang untuk ni dan dia insert jilat dirab yang nampak juga, jaga yang sah. Ni yang penting tu macam video MLN di sini mungkin Islam dan Arab Islam nak tahu juga kam yang ini bersama kita lah manfaat nak ibar jelah maka ini ni kata ni di Arab di sini gitu di tahu ini seperti bang ini senang tu nah kumba kalau muda ngang perkat mengedit abang semua nokta juga nang bantu antak ban Shna Tiar kita hadir bawan pay terjauhkan nalak siapa kelangkam ju songkai kelangkam ju besar kepor nado kuasa sekolah Shna ini Tiar bilang mitnat bagi barem sya kebalak punya yo si jangan ni kesap pemakadan kalau kalat juga bahkan pelim cepok jadi paduan sengkam sencang hadir abun mania snok tilambat kiwi pat kibai dan sap nang ban pemiyo ye sap tangan lima kayo de nang ta gani nga ay gin ko kodok ka nang sno bahkan nang pirat habani kasap pakadan nalor bayi kasap bakal ado puli kungkonas ke semar di bakang bat kala bukan rap an pe sni pas nang ko tahu dan ye kesem bat ye kasno ko tahu nang dicakmat di komite ba ginang ikmat ngiro menca putih itu pakai lege ginang tamuka nang bangun nang kala makan ini kesap panen badan ngalawan kai shen Meghalaya haba lai tare te kam ngala shong hako nongpo school Museum te nang tai pada ngawan kai no khasau tare tugas nang shong no annya khasau tare te bentar ngaba bendan mengihap shong aku frasing mo kembala pembai te takala ngan shong ni te tai banglawan kai na shabar mitre shabar na tria JNRC hospital Shna Guwahati te nama baka jinjur ka jimpang jabani COVID-19 na syatai te ka hospital ka bang trai pada nama bala ajar sebab kambiang pada ke management bangin care ini dalam time susuk tinggi ko aban file nak syalayang banan bertahayang te ta nama masnong pada nama tamaroi tingam ko pada bakan ngomban sakran man la man syanya aku nak ko ngakala man spread ke jimpang te ta kadang ko aban keren te kila pembek dengan saan school te malayo akan dijaga kila pembiangnya te ta ngasa maroi kan menulu te mensi te syong maroi te men pada lawan apa ipa ngayang te mensi tadi syong hane te Shna kini ki Shna kilong kuba nado nang kena ni la lo ka jimlen ba bagus mata nak Shna ban ai tong ban minta pada habala syong kadenten kumim dan kam mensi ban dai ai tengah kwa ban trade kini tengah kumpat ba kan lo kumpa extra income na kumenta jangan kwa ban persyang ban penyayo lagi pada nila mentang tidak ni kibang nila persyang ban di alai tadi untuk kibang ada ban Shna habang awan cuti untuk korban padang kali lockdown masa Shna tengah kak pendih himan te mentang pada tengah Shna yang kini ngak ban persyang penyayo dia dari ban penyak ngak ban omba kali ke Jepang ni kamdei Kaba sup ya barok mah te ngak ban omba mindai ban insting mindai ban maintain yang kita tiba ke sarkar kelak bu ke health department mah te nihap ban follow kata kadang waruk masa ni memang kuat men subscribe ikiru te tahi te ngemdei tengah ngak ban ompat ikiwai ba company ya trelang mah mengindai ban bu ya kata ka mensim kerja kuslai nama bani ni nak kalau bakam tingkok bang ada dan kisah kita yang kijongi ti aku kani ke por bilang yo ban syam hayeng ban dress kuntu te ngilak ban persyang kini kikam entah ya la dia mah